mwasubiye guhitamwo kubandanya mukurikira ibiganiro vya HTV ndabaye kandi n'ikaze muri kino ikiganiro cingo n'imiryango cuno munsi tuza kubandananya na Pasteur Desire Habyarimana n'umushitsi wacu mino misi aho amaze imisi yita ibiganiro vya HTV tukaba uno munsi tugomba tubandanirize ku kiganiro ubuheruka twarabiye hamwe kungene imiyabaga abashaka kuba kugwabo bofata iyo ngingo mbega nibiki basabwa kugira ngo bashobore gufata iyo ngingo mbega bamaze gufata iyo ngingo nibiki boraba byo twarabiravye mu kiganiro giheze uno munsi rero tukaba dushaka kuraba mbega none babandi bafata ya ngingo baraheza barumvikana gushinga ugwabo barahezagirwa mu isengero bagiye mu rugo nibiki bindi basabwa mbega bica bigenda gute batangiye urugo rushasha mu kirundi vuga ngo umuntu mushasha utera amabavu reka tubirabire hamwe ingene bigenda mbega ubwo rugo rushasha abantu babiri bahora babana ubutandukanye uno munsi bagiye kubana bagiye kuvyita gute twande tumuha ikaze umutumire wacu Desire Habyarimana mwakoze gusubira kutwitabira murakoze cyane ego tubashimye mwese muriko muradukurikira kandi kazi muri kino kiganiro mu kibazo ca mbere rero nashaka kumenya ni babantu twavuga mu misi heze tuko turavuga ingene bafashe ingingo barasezerana baraja kuba kugwabo bashitse mu rugo mbega abo bantu twoca tubabwira iki murakoze cyane ku kibazo ciza ntekereza ko ubushizaho twasoreje twavuga ko bakwiye kumenyana hanyuma bageze mu rugo rero ubukwe bwabaye byari byiza cyane ariko wibuke ko umuntu ni munini hari ibintu uzamenyera mu rugo utagize amahirwe yo kumenya muri fiançailles wibuke ko ubushize nababwiye ko fiançailles nyinshi ntikogwa neza hanyuma mugeze mu rugo rero ntiwari uzi ko aryamagona uyu munsi urabimenye mwageze mu rugo na stress y'ubukwe atangiye kuvuga nabi tarabizi ko avuga nabi mugeze mu rugo ahise azana bene wabo batandatu ese baza kuba mu rugo mugeze mu rugo pastor yababwiye ko urugo ari ijuru rito hanyuma usanze bitari mu ijuru imyaka 5 ya mbere bayita imyaka yo guhuza ingeso bayita imyaka yo kumenyana mu by'ukuri iyo myaka rero yo guhuza ingeso ni imyaka igoye ni ingo nyinshi zisambukira hari abazisambuka mu ndwi ya mbere hari zisambuka mu hashize ukwezi umwaka umwe ibiri reka ntange nk'akarorero abagabo iyo arimwo kufiansa nta kuburira umwanya aguhamagara inshuro 20 ku munsi mu gitondo akubwira waramutse ute saa sita uryoherwe y'umugoroba urare neza hanyuma ubwonko bw'abagabo ukuntu bumeze bakora ikintu kimwe kikarangira agafata ikindi iyo arimwo gufiansa ubwonko bwose bwe buri mu gufiansa hanyuma iyo agejeje umugore mu rugo ni achievement ahita ajya gukora ibindi ntiyibuka yuko asize n'umugore mu rugo kandi mushiki wacu nawe wewe yaribwiye avuga ati wazi ko intege nke z'abadamu nyine n'amatwi wewe yaravuga ati ubwo ampamagara inshuro 20 ku munsi ningerayo azampeka no mu mugongo hanyuma wabona utegereje ko azaguheka azagusohokana azakubwira neza azasimbura papa wabuze akaba musaza wawe akaba inshuti magara akaba se w'abana bawe akaba ibyo byose ahubwo ntiyibuke kuri no mu rugo ubwo rugo urumva ruzabaho aho hantu niho kwitondera uwo muntu nimufite imiterere imwe umwe n'umusange wenda undi n'umukorerike umwe n'umukorerike undi n'umumelankolike umwe ibintu byose arabisanzaza avugira hejuru yanezere baravuga niba yaravuga undi nawe abanza gushiramo ibiharuro ibyo bintu nibyo bikomeye abantu bakwiye kwitondera hanyuma igikomeye kuri ibyo bintu byose navuga ni uburyo bwo kuganira kubera ko ibintu byose muzakora bizaba bishingiye ku kuganira muzarera abana kuko mwaganiriye muzaganira uko mukoresha umutungo muzaganira uburyo bw'imibonano mpuzabitsina muzaganira uko musenga muzaganira abantu muri butunge mu rugo nico mubafashisha muzaganira uburyo muri bujye gukorera Imana kandi ikibazo gikomeye
abantu benshi ntibafite umwanya wo kuganira, kandi iyo bigusobanurira wumva wabyumva, wavuga ati ikiguzi cy'ubuzima kiri hejuru, ibiciro byaraduze ku isoko, tugomba kwirukanka cyane, ukazasanga abantu basigaye bariho bataganira. Nsubira inyuma ho gato muri ya fiyansaye, bakwiye kubaka uburyo bukomeye bwa kominikasiyo, uburyo bwo kuganira, hanyuma birenge kuganira, tubyite kumenyana, kumenyana mu buryo mbese reka nkubaza, umuntu utazi itariki yawe y'amavuko ubwo nta aniveriseri azagukorera. Ntuzi ururimi rwe rw'urukundo, ushobora kuzazana kado atari ururimi rwe, wenda yakunda umwanya wihariye wo kuganira. Ushobora kuba wowe ukunda umwanya uhariye wo kuganira, wenda we akunda gukogwaho. Ntekereza ko ibyo bintu byose nibyo bisenya urugo mu minsi ya mbere, kuko abantu batamenya. Mu minsi ya mbere aba ari wa mwanya kandi gusubira kuguma bamenyana, mbega none muri uwo mwanya wo kuguma bamenyana, ni novuga gute ngo nuyuhe muti wotuma uko kuntu wamenya uwo muntu uko utari umuzi utuma uguma mu rugo? Icya mbere, urugo kubakwa no kwihangana. Yewe nubwo bakubwiye ngo ni ijuru rito, yego nibyo, ariko urugo tubigereranye na jaride. Jaride iyo utayikoreye ihinduka ishyamba, nubwo ari nziza. Ishugwe ridashizweho umwavu, udashizeho amazi, utarinze, rirashobora gupfa. Mwahujwe n'urukundo, bisaba guhora ubyitaho buri munsi. Hanyuma rero bisaba kwihangana. Iyo bavuze kwihangana, ubwo hari ingeso wabonye itari nziza. Ukwiye kumenya ko mugenzi wawe afite aho kwihanganiye, nawe ugomba kugiraho umwihanganiye. Numva ari cyo navuga mu ijambo rimwe. Yego, kwihangana nibyo bituma wa muntu wari uri muri fiyansaye ameze ukuntu kwiza rwose, mushitse mu rugo ugasanga uramutora amakosa, ushobora kubandanya. Yego, mbega none hariho akabazo nkunda kubaza, kandi ko mu buzima abakristo barashobora kubana bya bintu bitandatu byo muri fiyansaye, hariho kimwe cyangwa bibiri bihaze, ugasanga nazo nshize ibintege nke ziwe no mu rugo. Mbega birakunda ko musubira mukabibandananya canke aguma ameze kwa kundi nawe mukabandanya kwa kundi? Nshaka kumenya ni igiki gituma wa muntu wamaze kubibona yuko ubu rero murabana, wamumenye rwose, wamvuze uti ubu rero ikiye vyanse, kwa kwihanganura gufise, none uza kwihangana ubuzima bwawe bwose? Hari ibitihanganira ubuzima bwose mu by'ukuri. Umugore ukubitwa banamubwiye ko bazamwica, n'abagabo basigaye bakubitwa, tumubwire ngo akomeze akubitwe ubuzima bwose? Oya, yakubwiye ko azakwica, uzategereza ko akuraho ijosi? Narikuraho abazabihomberamo n'umuryango wawe n'abana bawe. Ibyo rwose ntitwavuga ngo ukomeze wihangane, ariko ibindi byose birihanganirwa. Hari ibintu byinshi mu rugo byihanganirwa. Iyo ikibazo dufite muri iki gihe, dufite generasiyo ititeguye kwihangana habe na buhoro. Icyatumye ba sogokuru bubaka ingo zacu batari bakijijwe, bari bafite ubushobozi bwinshi bwo kwihangana kuruta generasiyo dufite uyu munsi. Hanyuma ubundi ntekereza ko nigeze kuvuga mu kiganiro cy'ubushize ko ishengero yakagombye kuba rifite ukuntu rigendana n'umwana kugeza igihe bamushingiye, baramwigishije ibintu byose by'ingenzi byatuma avamo umugore muzima cyangwa umugabo muzima. Rero nkeka ko aba bantu urwo rugo rwatangiye hirya pare na marene ntibafite n'umubyeyi mu mpemu, ntibafite umuntu bashobora kugisha inama uburyo iyo miyaga ibisutseho, ibyo bintu bamenye batari bazi ko bihari, bitabageza ku gusenya. Iyo rero byose ari wowe wigwariza, ukora amakosa menshi. Tukiri ngaho nyene kuri ba bantu baba dukikuje, twikora ko tubaza impanuro, peka ni bande, bagera kuri bangahe? Hariho abavuga bati ucumenga uriko uriyararaza. Nta muntu n'umwe nagira inama yo kugenda avuga amabanga y'urugo hanze, ariko nanjye numva nakubaza, ni gute mwahisemwo pare na marene? Mwahisemwo ab'amafoto kuwa gatandatu, cyangwa mwahisemwo abantu bafite experience, bafite ubukristo, bafite ubumuntu, bazabafasha mu rugendo rwo kubaho?
ubundi role yabo yakagombye kuba iyo, yakagombye kuba ari umuntu ufite ibanga, yakagombye kuba ari umuntu ukijijwe, yakagombye kuba ari umuntu ubafitiye umwanya, yakagombye kuba ari umuntu uzagendana namwe mu rugendo rwo gukira twa tugeso twose, yakagombye kuba ari umuntu ubatoza indangagaciro revarere zo mu muryango. None abahitamwo pare na marene mushingira kuki? Yanga ubona afite imodoka bavuga atazayintiza ku munsi wa mariage. Azontwara. Hanyuma abo nibo ba mbere. Aba kabiri ni ababyeyi bawe mu mwema, abantu bagufasha mu rugendo rw'agakiza. Niba hari umuntu mwagendanye urugendo rw'ubuzima bw'ubukristo, azanagufasha mu rugendo rwo kubaka urugo. Intege nke wagize, kugira intege nke nta muntu n'umwe utagira intege nke. Uzi ikintu kibabaje? Umuntu ukubwira ngo ngiye niko nteye ngo muzamfate uko. Kandi uko uteye nabi ugora abandi. Ahubwo umuntu ashobora kugira intege nke iyo uzimenyeho, bavuga ati mbabarire, ndi mu nzira yo guhinduka, umfashe no mu guhinduka, nzagira mbe mwiza kurutaho. Uwo muntu nta kintu utakora mu kumwihanganira. Hanyuma abandi bantu ba gatatu twavuga ni ababyeyi. Ababyeyi bo mu mubiri. Yego. Ushobora kuba wenda uri imfubyi, wenda wari ufite umubyeyi ukurera, cyangwa se undi muntu wari usanzwe ugufasha mu rugendo rw'ubuzima. Aho hantu niho wakuye indangagaciro revarere, ni nawe uzagufasha nugera no mu rugo. Numva abantu batatu ari abantu b'ingenzi. Tutere tujya imbere tuvuga ngo none ni rwa rugo rero twarutanguye, twaronsa abo duhanuza, mbega ibintu tubahanuza tugaheza tukabihuriza ko hari ibyo nzi, hari igihe ushobora gusanga marraine na parrain ibyo babahanura atari bimwe. Mbega aho bica bigenda gute? Biragaruka hahandi. Ni ubuhe buryo twabahisemo? Ahantu hava mvuga nti ingene tubahitamwo bivanye n'ingene jewe mba meze. Umugabo nagahitamwo bivanye n'uko n'abameze. Bimwe twahera ko muri fiançailles. Urakoze, tugaruke muri fiançailles rero. Muri fiançailles mugomba kumvikana pare na marene muzagira uko bazaba bameze. Bafite ubuhe bumenyi, bafite experience imeze ite, bafite ubumuntu bumeze gute, nizihe valeur bubakiyeho urugo. Aba bantu duhisemo turabumvikanaho kwanza. Ni abantu tuzakomezanya urugendo rw'ubuzima kuko babaye bamwe mu muryango wacu. Ni abantu bizashoboka ko dukomezanya urugendo rw'ubuzima. Abantu tugomba kubumvikanaho, sibyo? Ni ukuvuga ngo ngewe nawe nitutumvikana, nihagera gushaka abatwunga cyangwa abadufasha, babandi bizatworohera bose kubisangamo. Ariko iyo wahisemwo ukwawe nawe ugahitamwo uko, ubwo birumvikana ko communication iragwaye. Aho hantu niho hambere byapfiriye. Nta kintu bazabafasha mu rugendo rwo kubaka. Umwe azavuga ati sha genda abagabo niko bameze, undi azakubwira ati niko zubako ihangane, kandi wihanganiye yendi bizatuma upfa. Yego, twavuze kwihangana, twavuze guhanuza abadukikuje. Dutera imbere tuvuge ngo mbega kubishira mu ngiro hoho biroroshe ku muntu ko tuzi umuntu ameze. Gushira mu ngiro, urumva Yesu yavuze ngo uwumva ijambo ry'Imana akarikora. Afite dufite ikibazo cy'abantu bahora bumva buri dimanche, kajya mu rusengero kumva n'ubutaka agenda kumva, wazabishaka mu buzima bwa buri munsi ugasanga ntaco byigeze bimara. Ubundi ijambo ryakagombye kuba risa n'ubuzima tubaho. Hariho rero ikibazo nyine cyo kudashira mu bikorwa. No mu rugo rero impanuro ushobora kuzihabwa uzikuye ahantu hatandukanye. Ikibazo uri umuntu ushize nigeze kuvuga ngo nkwiye kuba nkundisha Imana umutima wose, kugira ngo iyo mvuga gukunda Imana ni ukuba witoza kugira umutima nk'uwari muri Kristo. Hanyuma kuba wivumbuye mu intege nke si igitangaza. Umuntu agizwe n'intege nke, ahubwo uri umuntu ugerageza guhinduka kuba mwiza kurutaho. Niba ugerageza guhinduka kuba mwiza rero no gutsinda ingeso zawe, bizakorohera gushira mu ngiro za mpanuro. Cyo ntaho ibanga ni Kristo. Yaba muri fiançailles, yaba mu gutanga urwo rugo, ibanga ni Kristo. Tukaca tuvuga duti mbega none wa muntu twabana umwe bigora muri bo bizoca bigenda gute?
iyo bitarimo satani nta muntu yavuga ngo biramugora iteka ku buryo atavamo umugabo mwiza. Yewe sinzingira ni imyumvire yanjye, umuntu wese ugihema utarapfa mbona ko yahinduka kuba mwiza. Biterwa ni bande bari inshuti, ni ibiha agaciro, mara umwanya munini, afite iyihe ntego, yubaka urugo yari afite iyihe ntego, arashaka kuba nde. Iyo uteranyije ibyo bintu byose wavamo umuntu mwiza. Icyo twifuza kuba muri kazoza. Yego. Urugo kandi ni turutanguye turavuga ngo turatangura urugendo kandi uru rugendo ntiruzocika. None mbega hariho inzira ya ruturu, hariho inzira yo kubanza guhagarara, uko twavuze ko muri fiancé byanse uhagarika. Mu rugo naho ni gute? Aho harakomeye kuko ntuzongera kuba umusore, ntuzongera kuba umukobwa, uzitwa umugabo ananiwe n'urugo, uzitwa umugore ananiwe n'urugo. Hari amasezerano abiri. Isezerano ryo muri leta ni kontara. Barakubwira ati genda ugerageze, nubona byanze uzagaruke tubatandukanye. Imbere y'Imana turavuga ngo ni akaramata, muzatandukanywa n'urupfu cyangwa Kristo agarutse. Hano niyo ubwo nagomba kubwira abantu badukurikiye ko mu rugo ntibajya kugerageza. Ntabwo bajya kugerageza, ni ikintu ukora wiyemeje. Hari umuntu umwe yambwiye agakuru gatwenza, yaravuze ngo hari ikintu kimwe ushobora gukora rimwe gusa mu buzima, ni ugukoroka mu ndege no kubaka urugo. Mu ndege ushobora gukoroka rimwe, ariko ntuzongera kugaragaza bwa kabiri kuko ikizaba nyuma yo gukoroka uracumba. Hanyuma no kuva mu busore bw'umugabo nabyo biba rimwe gusa. Iyo uhisemo nabi ni ubuzima bwose. Yego. None numva shaka rero kumenya, baratubwira yuko urugo ni ijuru rito, riba ijuru rito ryari? Iyo nshize imbaraga mu guhinduka ngewe, nawe ukagira imbaraga mu guhinduka, tuzahurira hamwe twese turi abantu beza. Warabonye ukuntu abasaza n'abakecuru bakundana? Uzi ukuntu bigenda? Umwe agenda yemera undi, undi akagenda yemera undi, agabanya amakosa ye, undi agabanya ye, bakaza guhura bose barabaye abantu beza. Mbone rero kubwira abapasiteri dukwiye kwiga kubwiza abantu ukuri. Umva ubwiye umuntu ngo urugo ni ijuru rito, yagerayo agahita agwa ku muntu uvuga nabi, akibaza rya juru ni uko rimeze. Dukwiye kubwira abantu ko bashizeho urufatiro rwo kuba umwe, ariko ikizatuma ari ijuru rito ni uguhinduka kwa mwembi. Hanyuma bikazagira igihe mugahuza umutima, urukundo kurushaho kwiyongera. Mbega none birakunda yuko abantu babiri muri ya fiancé bimwe babonanye n'abantu beza gose, babandanya mu rugo ari abantu beza gose? Ntabwo byo tuvuze abantu beza gose, mushobora kuba muri abantu beza rwose hagati yanyu, ariko ibivuye mu muryango hanze bikaza bikabahungabanya, ibivuye muri sosiyete bikaza bikabahungabanya, ikibazo c'amagara kikaza kikabahungabanya, ibibazo byo imiyaga yo mu ngo yose irasa, kandi ntiteguza. Kankubaza imyaka umaze haba mu Burundi cyangwa mu rwego mpuzamahanga, hari polisi irahamagara umuyaga ngo uze kwisobanura ngo wasenye? Umuyaga ubereyeho kugerageza ibikomeye n'ibidakomeye. Umuyaga urigenga. Ibibazo byo mu ngo nta kuntu wakora ngo bizibire, ngo muzakora ukuntu, ngo mwese muba abantu beza gusa, ngo ntibizigera biza. No. Ahubwo no kwibaza ngo twubatse ku rufatiro rukomeye, ku buryo imiyaga nitwikubitaho tutazasenyuka. Ibyo nibyo dukwiye kuba dutekerezaho. Kubera ko ukundana n'umuntu byari bigeze aho biryoshye, kanseri ikabira kubisa. Murakundana mukamera neza, byari bigeze ahantu bimeze neza, bakabateza camunara. Mugahita musubira hasi. Kandi wibuke ko umuntu ari muri credit imeze gutyo, ntugira ngo muroga avuga neza, atana stress iri hejuru. Mugira gutya ukabona umwana ico wari umwizigiyemo wenda siko bigenda. Ndong hari ahantu henshi hava ibibazo, cyangwa se satani akinjira muri mushiki cyangwa muura mu kazi wawe cyangwa urumva, cyangwa sosiyete ikabyuka nyine itabaye nziza.
tugomba kuba twubatse urufatiro rukomeye. Niyo mpamvu tugaruka kuri fiyansaye ko abantu bakwiye gushaka urufatiro ruzavuga tumva hari souvenir nibuka uyu muntu ni uwo kwizerwa nubwo yagize intege nke ariko yarankunze. Ego tubandanye mu kiganiro cyacu tuvuga ngo none ko twabonye ko byose urufatiro ari Kristo, izo ngo zifise Kristo, ni gute zobandanya zikabandaniriza muri Kristo kandi ari abantu babiri nubwo baba bafite ibyo badahurizaho mugabo bikabandanya? Mubwire ibanga, umuntu wese agenda mu rugo yiteguye kubaka neza, aba yumva azaba umugabo undi azaba umugore. Hanyuma hano ku mugore cyangwa umugabo haba hacometseho mugenzi we, hacometseho umuryango, hacometseho ikiguzi cy'ubuzima, idini n'ibintu byose. Iyi sterine bivomamo ishobora amazi ashobora gushiramo, cyane cyane iyo utanga udahabwa. Ibanga ryatuma rero urugo rukomeza kuba rwiza ni ukuba ufite aho usohorera, ufite n'aho winjiriza. Ikibazo rero abantu bagiye ari abantu beza bafite n'intego nziza, sitoke bafite irabashirana, hanyuma ntibafite umwanya wo kwinjiza, ufite umwanya wo gutanga gusa. Kandi wibuke ko mu kiganiro cy'ubushize navuze ko tugomba kwitwararika ibice bitatu: impwemu, ubugingo n'umubiri. Ntanga akarorero, warabyaye mu rugo, hanyuma ugeze mu rugo ukabyara, abana ushobora kubaha ibintu byubahirije bya bice bitatu cyangwa ukabaha mu mubiri gusa, ukishyura amashuri, ibyo kurya, ibyo kwambara, ariko ntibigere bakubona. Urataha ujya mu kabare, ufite akazi gateye ubwoba, ntibigere bakubona. Ku rusengero naho hari amasengesho y'iminsi 100, iminsi yose wava saa 5 y'ijoro, ntuzi ngo abana bakoze devoir, bikazarangira ubuzima bwawe butabaye bwiza uko wabushakaga. Uratanze ntuhabwa, bikazarangira ubuze icyo gutanga. Uzi ibintu uhita utanga ibikomere n'ibiri mu bwenge n'ibiri muri kamere. Ubwo rugo ruzakomeza kuba paradizo. Rero dukwiye gucunga utwo tuntu twose kugira ngo urugo rukomeze rube rwiza. Ndiho ndatanga yego, ariko hari uburyo mfite bwo guhabwa. Ese sinzagwa muri depression? Ndiho ndagerageza kuba umugabo mwiza n'umugore mwiza, ariko mfite uburyo bwo kwiyubaka. Byibuze ndiho ndashaka ubumenyi. Reka nkubwire ibintu bibiri. Hari umuvugabutumwa witwa Munoro yabigarutseho, yavuze ku rugo rwubakirwa ku rukundo, ariko abantu bakwiye kugira n'ubwenge. Sibyo? Uburere bw'umwana busaba ubwenge, ukuntu ujera ibibazo, bisaba ubwenge. Hari ibintu byinshi bisaba ubwenge. Ukwiye kuba ugira ubwenge kugira ngo urugo rube rwiza. Ubwo bwenge turiko turabuvuga cyangwa two tuvuga gutanga no guhabwa, mbega n'indaguha ninde? Mbere yuko wubaka urugo hari umubano wagirana n'Imana, hari uburyo wari ufite bwo kwiyubaka muri bya bice byose. Hanyuma iyo ugeze mu rugo, urugo gutanga bizana umugisha kuruta guhabwa. Kandi niba ntakabije, abantu mu rugo kenshi bagenda bagiye guhabwa. Azansohokana, azambwira neza, azampa imyenda, azansasira. Noneho hari abantu bene wacu bitwa abagabo, iyo bamushyira amazi muri dushe, bakamutegura impuzu zo kwambara n'ifunguro rya mu gitondo, hanyuma bakamutwaza n'ishakoshi, ntiyibuke no kuvuga ngo urakoze. Urumva, uyu muntu urukundo iyo rubaye sansinike ku muntu umwe ruragorana. None abagore nabo bize kwigwanaho, kwikunda, akavuga ati okay, nabuze ubinkorera, ngomba kubyikorera ku kiguzi cyose gishoboka. Bikarangira hantu hatafite ikijyamo, ibyo watanga byose byashize. Basi ndashaka ko tuvuga ku kijanye no gusenga hagati y'abo bantu babiri bubakanye. Mbega basenga ryari? Basenga bimeze neza canke niyo bimeze nayo barashobora gusenga? Gusenga Yakobo yaravuze ngo ubabaye nasenge, unezerewe aririmbe. Ba bantu kuko hari ikintu kimwe gituma urugo rukomera, cyitwa guhuza umutima. Aba bantu kuko bahuje umutima, caba iciza caba ikibi baragisengera.
kandi kuko tutazi imiyaga izaza mu rugo, twakagombye kuba dutegura dusenga kugira ngo urugo ruzubakwe, Imana izarurinde ibizaza. Ibyo rero bishoboka gusa iyo muhuje umutima. Ntibikunda none ko mushobora gusenga no mu gihe ibintu mutaba mwabihurije ko mugabo mugashobora gusenga muhuje imitima? Ibyo bishoboka gusa iyo communication imeze neza, iyo hariho gukunda no kuganduka. Aho umugore avuga ati umva rero umutware, yego ntitwabyumvishe kimwe ariko reka dusabe inama y'Imana. Aho ukunda iyo mushwanye udashaka kwerekana ko wamutsinze, ahubwo ushaka ko mwese mutsinda. Aho mu rukundo mushobora kubiganiraho, mu rukundo ibyo mutumvikanyeho mukazabisubukura ubutaha, mukabiragiza Imana, mukagisha inama aho biri ngombwa, niba bisaba inama, ibyo bintu byose bimeze gutyo. Dusozera kino kiganiro twashaka kubaza pasteur wacu, mbega urugo harinze hagera ahantu mwumva mutagishaka no gusenga, biba byagenze gute? Umuntu atavyifatamo gute? Igihe mwumva mutagishaka gusenga, wibuke ko mu kiganiro cy'ubushize narababwiye ngo iyo ugiye kugura televiziyo, imodoka, ibintu byose baguha kataloge, ariko agatabo kavuga urugo kaba mu Mana honyine, sibyo? Bisaba kugisha inama Imana. None se iyo mutagisenga ubwo ntumva kuba wirukanye Imana? Niyo wirukana Imana rero hakurikiraho iki? Muzubakira ku bwenge cyangwa muzubakira ku bikomere, ingaruka ntizizabura. Umva mbabwira abadukurikiye, niba wirukana Imana iwawe nta hagati habaho. Iyo hatari Satani haba hari Imana, iyo hari Imana Satani arahunga. Ni kimwe muri bibiri. Murakoze cyane. Akaba ari na hano duce dusozera ikiganiro cyacu. Tubashimire mwebwe mwese mwariko muragikurikira mu ntango z'urugo ndetse no kubandanya bw'urugo. Duje kumva yuko ari Imana, ni Imana ituma bikunda kugira ngo dushobore kubaka urugo, ni n'Imana ituma bikunda ko dushobora kurubandanya. Pasteur Habyarimana Désiré twari turi kumwe muri kino kiganiro, tumushimire gose kuri izi mpanuro, kuri ibi byiyumviro, kuri kuno gukeburana ahejeje kutubwira. Twizere ko biza kubaka imitima yacu. Tubashimire namwe bwe mwese mwariko murakurikira kino kiganiro. Twizere kandi ko nitwasubira kumutumako azasubira akatwitaba. Murakoze cyane. Nduwa Heritage TV. Murakoze cyane. Tubashimire mwebwe mwese mwariko muradukurikira. Ubuntu bw'Imana bugwire mu miryango yanyu no mu ngo zanyu, mugire n'ibihe byiza.